Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje soyenza ibonelo ezibhekene nama-percent. Inkinga yethu yokuqala, sino-Patricia ufuna ukuyenza indawo yokudlala for indodakazi yakhe. Le ndawo le kumele igcwale isanti, yabo? Ububanzi bale ndawo kuzoba 5 feet. Ngizobhala ukuthi 5 feet, ngizodweba la kahle ukuthi uzobonakala ukuthi indawo ububanzi bakhona kuzoba 5 feet long. Ubude bakhona kuzoba 8 feet, yabo? Le ndawo le izoba yibhokisi eligcwala isanti. Ngizobhala ukuthi 8 feet, bonakale kahle, ngithi ngidwebe leli bhokisi ekuzomela ukuthi alakhe nalo-ke ibhokisi, uyalibona-ke? Manje-ke ufuna ukuthi kusale isikhala nyana esingangama-inches 4 ubude, yabo? Khona phela inhlabathi ingandluleli, khona umntwana azodlala kahle phakathi. Kusale isikhala nyana esingangama-inches 4. Ithi ngidwebe kahle le bhokisi sizolibona kahle ukuthi kahle kahle kufuneka ukuthi alakhe kanjani, yabo? Solibhala ukuthi ububanzi bakhona kuzoba 5 feet, ubude kuzoba 8 feet. Futhi-ke manje njengoba selizogcwala isanti akumelanga ukuthi indlulele kule box, yabo? Kumele kusale isikhala esingangama-inches 4, yabo? Manje-ke ngizodweba-ke ukuthi le bhokisi kubonakala ukuthi kuzogqwala isanti phakathi kwale bhokisi engeke indlulele. Nayo-ke inhlabathi yethu sesiyayifaka isanti yethu phakathi nale bhokisi lethu. Kodwa-ke siyazi ukuthi lesikhala lesi, ubude balesikhala lesi kuzoba ama-inches 4, njengoba uPatricia njengoba sekashilo ukuthi ufuna ukuthi ubude balesikhala kube ama-inches 4 nakho-ke. Manje thina fanele sithole kahle kahle ukuthi ubude bebhokisi mase sengene nenhlabathi phakathi, futhi manje sesiyazi ukuthi ubude kufanele kudlulele ngama-inches 4, yabo? Fanele sithole kahle kahle ukuthi ubude kuzoba ngakanani manje kwale bhokisi. Siyazi ukuthi isanti basinikeza isanti engange 30 feet cubic, umthamo-ke loyo phecelezi volume yaleyo nhlabathi, yabo? Manje kumele sithole ini ubude bebhokisi ukuthi sizokenza ukuthi kube bude kangakanani kuze kundlule isanti ngama-inches 4. Asithi-ke u-x wethu ulingana nobude bebhokisi, lo x lo esimfunayo vele vele. Futhi-ke i-volume yale bhokisi le phecelezi umthamo wale bhokisi le lingana nokuthi sithini u-8 simphindaphinda ngo-5 siphindaphinde futhi ngalo x, yabo? Siphindaphinda phela ububanzi nobude futhi nokuphakama bebhokisi u-x wethu. Futhi sebasitshelile ukuthi kahle kahle i-volume yale santi le ilingana no-30 feet cubic. Sebasinikezile i-volume. Manje-ke thina kumele sithole u-x kulesibalo lesi, yabo? U-8 times 5 uzosinikeza u-40, 40x ulingana no-30. Manje-ke siwenzani? Sizohlukanisa ngo-40 komabili amacala kuze kuzosala u-x ayedwa. Manje-ke impendulo yethu izoba yini? U-30 phezu kwa-40, kahle kahle u-3 phezu kwa-4. Nayo-ke impendulo yethu, yabo? Futhi-ke siyazi ukuthi ku-feet eyodwa kunama-inches ayi-12. Manje-ke sifuna ukwazi ukuthi njoba kune-fraction engu-3 phezu kwa-4 kunama-inches angakanani kule fraction le, yabo? Ngakho sizophindaphinda u-3 phezu kwa-4 ngo-12 inches kuze sithole kahle impendulo yethu ukuthi kunama-inches angakanani ku-3 phezu kwa-4. Nayo-ke sesiyaxazulula-ke isibalo sethu sathola ukuthi kunama-inches ayi-9. Kusho khona ukuthi u-3 phezu kwa-4, i-feet engango-3 phezu kwa-4 ilingana nama-inches ayi-9, yabo? Sesiyazi ukuthi u-x wethu kulesibalo lesu ulingana nama-inches ayi-9. Kodwa-ke uPatricia njengoba besekashilo ukuthi ufuna kudlulele ngama-inches ayi-4. Ingakho-ke siwenzani? Sizohlanganisa ama-inches ayi-4 nalawo ama-inches ayi-9 kuze sizothola ubude osebuphelele bebhokisi. Phela sifuna ukuthi isanti yethu indlulele, yabo? Ingakho-ke sizothi 13 inches, yabo? Asiyenze-ke esinye isibonelo.
KwaMacy isitolo seimpahla esishibhile inani leimpahla liyehle ngamaphesenti angu-20 yabo. uPeter waya ke kulesitolo wathenga igcathulo ngecoupon yakhe eyehlise inani ngamaphesenti ayi-10 phezu kokuthi inani liyehliswe ngamaphesenti angu-20 uyabona ke. Le gcathulo lezi zibize 36 rand bakabhadala phambilini. Manje ke umbuzo wethu bathi inani lale gcathulo lezi bekuyimalini phambi ukuthi bayehlise ngamaphesenti lawa abayehlise ngawo uyabo. Manje ke sizothi u-x wethu ulingana nalenani leli legcathulo phambi ukuthi balehlise ngamacoupon noma ngamaphesenti angu-20 yabo. Sifuna ukwazi manje ukuthi lenani leli libe ngakanani mase lehliswe ngamaphesenti angu-8. Libe u-x minus 0.2 phela sikhuluma ngamaphesenti lawa 0.2x lokulingana nokuthi sithini 0.8x. Loku inani legcathulo mase kehliswe ngamaphesenti angu-20. Kusho khona ukuthi wonke umuntu othengele igcathulo lezi uzothenga nge-0.8x uyabo. Futhi ke abantu abazothenga legcathulo lezi ngaphandle kwe-coupon uyabo. Manje ke uPeter uhlakaniphile yena wasebenzisa i-coupon yakhe eyehlise ngamaphesenti angu-10 phezu kokuthi yehliswe ngamaphesenti angu-20. Kusho khona ukuthi le 0.8x iyehle ngamaphesenti angu-10. Kusho khona ukuthi yena ubhadale amaphesenti angu-90 wale 0.8 yabo. So uthi 0.8x minus 0.1x 0.1 we 0.8x uyabo. Lokhu kuyafana ukuthi sithini 1 minus 0.1 kuyafana ukuthi sithini impendulo leyo yini 0.9 njengoba sengishilo ukuthi yena ubhadala 90% ye 0.8x uyabo. Nakho ke 0.90 we 0.8x. Ngiyathemba ukuthi nakwazi ukungilandelela kahle. Manje ke sesiyazi ukuthi thina bashilo bathi ubhadale 36 rand for le gcathulo lezi. Sesiyazi ukuthi inani lale gcathulo lezi mase kuyehliswa ngamaphesenti angu-20 futhi ayehliswa ngamaphesenti angu-10 kubiza 36 rand. Anithi? Manje ke sizobhala ukuthi ngoba sekashilo ukuthi yena uzithenge nge-36 rand. Manje sithole manje u-x wethu yabo. Sokulula ke manje ukuthi sithole u-x wethu. Manje ke sizoyenzani sizophinda phinda u-0.90 no-0.8. So thi 0.9 phinda phinda ngo-0.8 uzosinikezani u-8 times 9 usineza 72 namadecimal abili ingakho sizothi 0.72. Impendulo yethu bani 0.72x ulingana no 36 rand. Manje ke kuze sithole u-x sizoyenzani sizohlukanisa ngo-0 no-0.72. Manje kuba nzimanyana bohlukanisa ngamadecimal ingakho ungakwazi ukuyiphendula uthi 72 phezu kwa 100x ulingana no 36 futhi ungakwazi ukuhlukanisa futhi uthini uthi u36 phezu kwa 50x ulingana no 36. Ungaqhubeka ke lokuhlukanisa kodwa ke mina ngithanda le ngoba ino 36 phakathi kwayo yabo. Manje ke ngizoyiphinda phinda nge-inverse yayo. Lokho ngiyenza ngapha manje ngiyenze kwelinye icala nithi ngakho ngizothi 50 over 36 ngiye futhi kuleli linye icala ngithi 50 phezu kwa 36 ngiphinda phinde ngaye abo 36 bayasusana nabo 50 bayasusana kuzosala u-x ngapha abo 36 bayasusana kuyosala u50. Impendulo yethu bani u50. Kusho khona ukuthi igcathulo phambi ukuthi bayehlise inani lakhona belibiza 50 rand. Asenzeke isibonelo sethu soqhina. uRosa umntana ohlakaniphe kakhulu yazi uyenzani yonke imali bebamnikeza yona yokuya esikolweni bekayibeka khona phela egcineni mase kuvalwe ikolo azokwazi ukuthenga impahla futhi ayidle ngesikhathi seholiday yabo. Ngizobhala ukuthi uC ulingana nani nale mali le azoyidla ezimpahleni azoyisebenzisa ezimpahleni. Masiqhubeka siyabona ukuthi athi yena iholiday lakhe lizobiza kakhulu ukudlula impahla ingakho kuzondlula ngamaphesenti angu-30 yabo. So sho ukuthi uV ulingana nale mali le azoyisebenzisa ku holiday yakhe yabo. Sesiyazi futhi ukuthi iholiday lakhe lizobiza amaphesenti angu-30 ukudlula
le mali le azoyisebenzisa empahleni yabo. Ngakho sobhala ukuthi uC plus 0.30C phela ama-percent wale mali azoyisebenzisa empahleni. Lokhu yalingana nokuthi sithini 1.3C. Sesiyazi ke uV wethu ukuthi uyini uyi-1.3C. Manje ke siyabona ukuthi uRosa ubeke imali engango-1000 rand mayiphelele. Yabo, mayafane sithole kahle kahle ukuthi kahle kahle le impahla lesi zizobiza malini futhi ke neholide lakhe lizobiza malini. Sesiyazi ukuthi iholide mahlangana neimpahla lizobiza 1000 rand, yabo. Futhi siyazi ukuthi esikhaleni seholide singabhala ukuthi 1.3C njoba sesazi ukuthi vele ikhuphuke ngama-percent angu-30, yabo. So bhala ke 1.3C plus C kulingana no-1000. Sesiyahlanganisa ke 1.3 kuhlanganise no1 kuzosinikeza 2.3C, yabo, kulingana no-1000 rand. Sekulula ke manje kusho ukuthi senzeni sahlukanisa ngo-2.3. Masihlukanisa ngo-2.3 u-1000 rand uzoba yimalini? Tinkhiphe i-calculator kuzoshesha. 1000 simhlukanise ngo-2.3 kuzosinikezani nayo ke inani lethu 434.78. Impahla zizobiza 434 ne-78 cents. 434 rands and 78 cents, uyabo. Manje sesitholile ukuthi impahla zizobizana. Asikakatholi ukuthi iholide lizombizana. Sizoyenzani ukuze sithole ukuthi holide lizombiza malini? Sizothi 1000 rand. So susa phela lo 434.78 ku-1000 rand, yabo. Awuthi ngitobetse ku-calculator yami. Zothi 1000 rand mese susa u-434 rand and 78 cents. Kuyosala malini? Nayo ke impendulo yethu. Nayo ke i-565 rand and 22 cents. Iholide lakhe lizombiza 565 rand and 22 cents. Nayo ke impendulo yethu. Ngithemba ukuthi uzoyibheka kahle ukuthi ingama-percent angu-30 ukudlula le mali le azoba yisebenzisa ukuthenga impahla, yabo. Ngithemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.